radio that makes you happy. Intezo. Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phabilikezo mina kuveza ukuthi ngakho malo bathi last bona amagumede mhlabe ukuthi usemusha like ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bafethu bakhala lapha ngo Dr Khehlelezi ozama ngayo yonke indlela ukuthi aqola abantu baseningizimu Afrika lapha kunekipa ke ezidayiswa lapha no Dr Khehlelezi ezinobuso bakhe lapha naqinisekisile ke ukuthi lezi skipa uyazidayisa lapha ngemali engango 500 ke kwipost afike wayibhala uDr Khehlelezi ubhale ukuthi pre-order a good quality if ngempela umlandeli ka Dr Khehlelezi go to Johannesburg Durban Cape Town and Pietermaritzburg pharmacy place your order 500 per t-shirt ufake ne necklace yakho awupay khona a depth of 200 then no size please don't deposit any cash ngomhla ka4 March kuzoshuba for bookings wasefaka lapha izinombolo zakhe lapha na ngithe sengilandele impela ama comment kade impela ehambisana nale post ka Dr Khehlelezi abantu abaningi impela bebekhombisa ukuthi ngabahambisane nalento enziwa uKhehlelezi lapha nokudayisa iskipa ngo 500 ubonkosi nabo khasa jela ukuthi hayi cha nibathole kahle abantu bakithi engabe bonani ngempela lapha nononzuzo mtolo uthi sikwenza uwini lotho yini bekade ezibuzela naye loyo uphumlani zama uthi kusala u10 rand emalini ezinye ingane uyabusa bo kanti lo mgodi kawugcwali yini umuntu usithole uthi hayi esuyagagamela ke ngathi esengiyabuya nje sengigqoka ikhanda lomunye umfana wakomunye umuzi wase uyahleka laphana ke laphana umzulu oqobo umkhathini khoza uthi Khehlelezi mele wenze iteki linekhanda lakho kuphela ungambhali kakhulu siyanqena ukufunda usiyamthanda into yakho uthi imagine ngigqoka iskipa esinesithombe senye indoda nje ayedwa wasuyahloka wathi ngiphinde ngizibize ubaba owekhaya laphana baphawule kanjalo nje sithe ukubadonsa laphana kwi-comment section yawo le post ekade ifake laphana uDr Khehlelezi indomandomane ke lena inyanga yazo kakhulu laphana nje ngokuba namandla nokuba namagalela futhi endimeni omculo wamaskando namhlanje ke uthina kwakho ukuphawula ngalolu daba akazifele hlala phela comment section ungixoxele kabanzi ukuthi wena luthino lwakhuvo ngalolu daba ngale kwalokho ke asiphinde futhi hlangana kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo neziphatha kahle nembono sokulumnandi ngithanda kakhulu.